personal sa ako ang word ni God. Ingon sa Isaiah 41:10, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. It comforts me na strengthen ko ang heart tungod ani pandemic too. Labaw na po katong na COVID ang papa, nalisang mi o natilaka mi marag wala na yung hope masin matakdan po mi samot na sa ako kay dalira po ko matakdan. Nakapasalamat ko kay i-protect mi ni God. Tagaan jud mi strength aron makanahutay ni ato na problema o sa blessings ni iyang gihatag. Tinuod jud na God heals every sickness, miracle kaayo na naka-recover na siya. Na-remember na ang verse, Ephesians 3:20, "No, all glory to God who is able through His mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think." God means accomplishing more than sa atong na-imagine comes through His strength. His work is done by the Holy Spirit's power within us, rather than by our human strength. So, dili jud ta magsalig sa atong own strength. Pray for it in tagaan pusog sa Ginoo. Aduna po ko'y sakit nga nagsugod atong kinder pa ko. Rheumatic heart disease. Dali ra kayo kapuyan, hamuson. For all the years ni sustain sa Ginoo akong tambal, bisan mahal kaayo. Nakapasalamat ko, nangita si God jud og way na makapalit lang. Firstly, praying ako na ma-heal me because nothing is impossible with God. Amen. Until now, gamitin ko og tambal. Inastrengthen niya akong heart bisan sa kasakit man ug sa mga struggles na akong na-experience. Every tears, every doubt sa akong heart, God knows what's inside in my heart. Sugod na nag-youth me and nag-join me sa youth ministry, nakatabang kayo siya, especially sa pagsabot na ako sa gospel. Appeal po ang preaching ni Pastor. Isa sa nalar na ako ang 1 John 1:9, "But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness." Really. Kung confess ang mga ilang forgiveness sa Ginoo, i-forgive ka niya. Nagatag sala na himo, pero si Jesus Christ died on the cross for our sins. Dako iyang huma sa ito, bisan mga sasalata. Amen. Kung anay nato sunday ko, every youth, malinaw dyan sa mga lessons, stories about each other, how was our week, our every week. Salamat dyan po kay Gitagan, sila ang strength at mga atis and boys of wisdom para lang ma-teach me about sa word ni God. Experience po na ako sa youth ka, salamat po. Bisan nagan kayo po ka, hindi kayo ka kung activities sa akong heart condition, pero mas nalalong na appreciate na ako ang huma sa Ginoo nga nakasulat sa Biblia. Isa sa mga verse kay Luke 19:1-8. It says that Zacchaeus, hated by the society, treated as traitor, but Jesus loved him. Jesus even spent time with him by staying at his house. It's sticking to me because it says that we are to love by God, and while we were still sinners, He shows His love by giving His only Son, Jesus Christ, die on the cross willingly for our sins, and we can receive forgiveness because of God's work at the cross. The result of our salvation is a transformed life. We are saved by grace through faith. No one is righteous. God shows His forgiveness through His love, and by grace through faith in Christ Jesus we have been saved. Indeed, great experience. I feel glad and
and proclaiming sa evangelism po sa mga bata na tagaan po ni opportunity sa mga maka-learn how to teach children, especially about sa gospel. At first, nakapulbak ko, pero ako na-learn ang tabang ko pasakot sa mga bata. Worth it po, ang gihimo na worthless po, ay nagamit po na mo siya sa pag-evangelize sa mga bata. It's all by grace na naka-apil din mga activities ni Ali. Karoon po na tuwing na-involve po sa worship team. At first, katanaw lang po sa kanilang gabat na yung gi-invite ko mga back-up singer. I'm a kind of person na ulawon, mahadlok ko makikita ko sa appearance, hindi ko confident. But one person says to me, na dili man ang mga tao imong i-worship ang Ginoo man. Amen. Realize po na mga God sees po sa heart ni mo kung na-focus ba ka or worship sa Ginoo or wala. Katong na Bible study with me about worship, ay panahon na understand ang word of worship. Worship is praising, adoring, and expressing reverence to God. Dili na siya makanta ng kadiha, pero you sing worship songs to adore Him. God is the object of our worship. His alone is worthy. Amen. Amen. Nilisten ko sa uban Christian songs, mas ma-comfort ko kaysa worldly songs. Mas nakapasalamat ko sa Ginoo sa kinabuhi nga iyang gihatag ug gihimo ko niya nga instrumento to serve on Him. By serving Him through songs, mapuno akong kasing-kasing sa iyang gugma. Nakapasalamat ko sa opportunity nga makashare sa akong life testimony karon. I know God has a plan for me and kamuno pa siya ga-process sa akong life. All glory to God for allowing me to know Him more, live for Him, serve Him, proclaiming His precious name.